prav ono, ko vohaš, onaj luk je ono meso. Ok, fant, kje ste kvaj zdaj? Danes bomo delali en poseben video in sicer tole je moja mami, ki je malo neroda, ni navajena kamere, ampak če ste gledali moj video od Porscheja, pa veste, kaj lahko pričakujete danes od posnetka. Skratka, jaz sem Dino, moja mama je Eniza, je iz Bosne in jaz sem vzgojen z bosansko hrano. Najbolj sem v bistvu vzgojen z burekom in pitami. In ker moja mama rastura burek in ker današnje Slovenke in ono ovo nimajo pojma, sem jaz rekel, da bi jaz naredil, oziroma z mamico en video, da nekako podelim to znanje, katerega ona ima, zato da vi in jaz se naučimo burek, ko naših prelepih in predobrih staršev ne bo in dejansko, da tudi hrana z njimi ne gre. Mami, daj ti me povej, oziroma pokaž mi, kako se naredi burek, da bom jaz znal kot pravi moški narediti burek za sebe. Prvo mokice, tip 500. Se pravi, obična moka, tip 500. Ja, pot pa daš eno pol kilce, odvisno koliko imate maso. Lahko je kilo, lahko je pol kile, koliko je oseb, koliko ni, sam po občutku. Se pravi, vzamemo moko, damo v posodo, not ne vem, koliko grama je to. To je pol kilce. Pol kile not. Ajde, pol kilce, zdaj pa bomo malo vzeli soli. Da bom jaz, ne ti. Koliko moram soli dati? Tako da eno žličko. A žličko? Ja. Tako? Ja. Še malo? Tako na sredino lepo. Ok. Tukaj dam še? Ja, še malo. Še malo. Ok. Kaj pol? Par kapljic oljčka. Kakšno je to olje? Tole olje, jaz sem malo mešano dala. Kjer olje je to? Ampak repično ponavadi dam, kaj bo zdravo. Koliko? Takole, dosti, Ok. to je ena mala žlička. Da ne bude previše masno. Da ne bo masno. Jaz ne maram masnega bureka. Dino ne mara maščobe. Zdaj pa bomo vzeli vodo. Ok, čakaj, koliko vode? Voda mora biti malo mlačna. Mlačna voda. Tole pobiraš skozi. Ok. Tole, da se to zmeša. Ok. Tole. Tako, evo, tako. Pa tu si mažeš prste pol. Ja, kaj pa misliš? Ok. Celo življenje. Zdaj ga v bistvu mesiš. Jaj pa mesim, ampak moraš gledati, koliko mesiš, da je pa ona moka mora biti zraven, da malo jo odpreš, da imaš takole. Kaj zdaj damo not? To samo tako? Ne, čekaj. Čekaj. Zdaj pa malo še mokice daš. Dosti je. Ok. Zdaj pa tole moramo narediti tako eno veliko kepo. Gnetiš. Pa nisem. Ili kad ja tim gnjet, znaju to ljudi. Znaju to. Gnetit mora. One znaju. Oh my god, tu čist je pil. Dela pizza. En dela pizza, en delamo bureke. Takole, glej. Ok. Takole, moraš smeri te takole delati. A ja, jaz bi mogel prvo pomokati roke, da se ne prime. To, kad bi kruh zamjestil. Isti sistem takole, Ok. to mora biti pol čist gladko. Ja, da se ne prime. Da ne bo takih grudic, ki je pa... Isto, kot za pico. In kaj pa zdaj s tem naredim? To moramo malo da stoji, Da eno bo- 10-15 minut. Da vzrasti. Ja, da malo pride k sebi. Ok. Malo moramo pokriti, da ne bo trdo. Eno 10. Ok, se pravi, pone pustimo, da vzhaja. Se pravi, da vzhaja. Da malo počiva. Dobro. Da vzhaja, ker ni kvasa noter. Ok. Takole. Vzmemo čašav, Čak, mokro ima. a.k.a. prt. A? Kako je bila taka površna? Vi bi To je površen, vi bi daj. imali eksera v pitama. Ekseri v piti niso dobri. Ni dober za zobe. Zakaj dajemo, mama, čašav na sto? Kaj če nam to? Da se ne primi. Primi ko? Da se juhka ne primi. Zdaj bomo razvijali jufki. Kaj je tu jufka, mama, sploh? To je testo razlečeno. To je razvlečeno testo, če ne slišite slučajno. Ok, se pravi, tako vam bom povedal po pravici. Obstajata dve vrsti burekov in pit. Ena je domača, ki jo naredi moja mami, in ena je burek pita iz kupljenih jufk. Se pravi, tiste kupljene, ki kupite v trgovini, so za en kurac, so prečujem izrazu, zakaj, ker so pretenki. In ko moji mami se ne da razvijati, temu se če razvijanje, ona da une kupljene. In jaz to takoj vem in pravim, ja, to je burek iz kupljenih jufk. Mi vam bomo pa dejansko pokazali, kako se naredi burek iz original domačih jufk. In v bistvu fora je original domačih jufk, da so malo debelejše. One so preveč tenke in so lumljive. In tako se vidi, da je v bistvu ni to to. Te so pa tako, prav, moraš probati, da veš.
Ok, mamo, daj da še jaz malo. Muca, puca, da kvatra štoči poči. Drugače imamo snemalca Klemna, ki nam pomaga. Hvala ti, Klemen. Spod imate link, da ga lahko pofollowate, on se ukvarja z videoprodukcijo, vamo tamo skozi ima ene hude avtomobile, pa hude žene. Sam nobega ne zna bureka delat. A veš, Tarja, mama, ti misliš, da me zdobu kaj ženitnih ponudb zdajle, ker bo ona videla kako ga Dino mjesi? Kdo? One. Klemen? Ne, vidi kaj vam fotim to, mama, gled, to je leta in leta mešenja. To vam ko razvališ. Ja, to je zdaj naš rekvizit. Ok, kaj zdaj to? Ok. Zakaj se oklagija uporablja? Klagija se uporablja, da se to Čakaj, pusti sekundarni gesto pomen. razvleče. Primarni ti povej, kaj se je delalo s tem, ko smo bili djeca. Drugače, vse včasih je bila malo takole. Se pravi, klagija je bila v bistvu vzgojni predmet, ko smo mi bili otroci, ko si bil nemiren, nepriden, je klagija pokazala, kako se razvija. Dejansko smo se tega bali, ko hudič križa, in ko je mat ufatila klagijo, smo vedeli, da mora biti mir. Ampak nisem tepla, ker to ne smemo. To... Pusti ti, v 80-ih je bilo. Pravi, da mu je suha rit, mislim, da je res suha. Kaj sem rekel, da bo suho rit? Ok, skratka, no, vzgojna je bila klagija, s tem se je otroke vzgajali. Samo ta bolj boli, une šibe bolj pečejo. Ja, ti se drug, to je pravno kičmo, bret, bom, kad udari stari modrica, to čez celo. In pač s tem je mami nas vzgajala, ne. Zato smo vratili toliko normalni, ne. Ok, zdaj, in s tem se razvija. Evo, pomokaš, da ima Malo sem pomokal, in kaj zdaj? pritisni fajn, zdaj takole, pejt čez to testo. To mama drsi! Čak, to se lep, čak, lep se. Malo se zaleplo, kad se preveč. Dej, kaj moš narediti, takole, ne. Lepo, takole imaš. Fino moraš ti to namazati, da veste. Ne preveč pritiska. Pusti jaz bom. Ko je to katastrofa, ok? Čakaj, še malo da jaz to ostavim. To ni dovolj moke, mama, veš. Veš, to treba namazati, zakaj? Ker se, tako je po ruci. Ker se v bistvu, veš, da gre že bolj. Zdaj, to ni dobra ta guba, ček, to ne sme biti. Ne sme biti guba. Ne. Čekaj, kaj se reče? Ne to delati. Ok, pa daj pusti, učim se. Češ ti delal, jaz se nam naučil. Versi, ma ni to kizi. Kaj bo jaz umori? To je fizično naporno. Makar to prosuči se. Aha, pa ga pa tako razvuči. Se pravi, moja fora je, da ja to razvuči. Razvaljam. Čak, ti si šel nekam škorno delati. To mora biti kroglo. Čak, bom jaz. Čak, to tako moraš valjati, da bo to okroglo. Znaš, kole, pol pa tako vzameš, kole, pol pa spet tako delaš, okrog delaš. Zmeri, da bo testo takole okroglo. Evo, tako. Aha, ok. Jaz sem prijel 2 sekunde, pa sem že pokvaril. Ampak dobro, nima veze. Važno je, da vi vidite dejansko, kako to zgleda. Se pravi, tako se razvija testo, jufka sam od sebe s klagijom, rolaš, pač rabaš kilometrine, to tako je, jaz pač prvič sem parjel, jaz rad jem, kakor da razvijam. Zato, ker je to Dino malo meni Uništijo? Uništijo, ne smem naprej valjati, kaj bo počlo Tukaj tukaj bo počlo, testo. ja. Tu je malo tenko, bomo malo olje, pa bomo vlekli z rokami. Punce, veste, morate, če ne gre, vlečite z rokami. A da ga fino pomečem. Ne, zdaj vam krtačite. Koliko krtoča? Brez prstanov, brez zapesnic, brez laka, brez velikih umetnih noktov, prosim. Ker lahko dobite kaj umetne mase. Kaj veste, kaj je pod nokti? Tole bom malo takole. Se pravi namazati, to dejansko testo je ulje. Da se primi malo bolj, gledam, da to ne poč, kaj je Dina naredil. Evo, puklo je tu, evo, a prosti tu. Pust, ne. Zajebo sem. Se pravi, fora je, da ti to raztegneš na čim bolj, na čim, samo da ne poč. Zdaj je pa drugo bistvo, naredili smo jufko, razvlekli smo jufko, zdaj pa polnilo. V tem primeru je meso. Ti imaš meso, tukaj moja mami že pripravila, se pravi, daš noter faširano meso, to je govedina pri nas, eni daje mešana, ampak original mora biti govedina, junjetina. Daš noter čebulo, ker se veš, če čebula ne bi imela čep, bila sam bula. Moja mami je rekla, da jaz probam zrezati to čebulo, da vidim, kakšne so to muke. In jaz sem itak rekel, da bom vzel iza zid. Pa če ovako čupam, ne mre. Uzmi sa nožem, fino, tako. Ok. Imamo, ja ga ljuštim. To je to. Klemen naj te reče. Evako, ok. Videl sem jaz pa teh, oni tako naslonijo.
I tako naredil, sem names na slonu. Ni to tako. Narobe je naredil, a ne Klemen. Kaj sem narobe naredil? Moraš Ok, enega bom jaz odrezal, drugega ti. Ok, Sem ti- smetaš, Pa ti maskiraš. režeš za konje, ali režeš za ljudi? Joj. Dej zdaj ti, mama, ajde sad ti. to dole. takole pridiš, sa dva. Takole. Ej, kako moram. A si ti mama kdaj to radila že? Jaz to delam na drugačen način, ampak lahko takole, isto. Ok. Evo. Pa se jaz bi to naredil, sam mi nisi Zakaj postila. nisi? Pa ker mi nisi postila. In takole vzameš. Ode nokt, mama, blizu. Takšen nokt, to tako gre. Ok, daš čebulo noter, kul? Evo. To tako gre, čist na drogo. Nema tu neki milimetri, milijon različnih naprav, po domače, nož i gledaš, moliš Boga da ne ode nokat. To je to. Ok, se pravi, damo čebulo, a daš še kje v meso? So, popar. To je sam zmešamo, lepo. A boš ti luk zmešal? Aj, nijes. Ajde, mešaj luk. Ajde, kako ćeš nešto? Daj. Ko je to Evo, za me? jaz. Ja kad zaborim to uftim pa počnem jesti, mama, one se Evo, plaču. Ti boš tako. Mama, one se plaču, kad uftim, boš ona tako. to jesi nježan. Joko, Sam polako, nemoj da slučajno mu pljuneš otko budeš pričao. Moraš i pljut nekada kad misliš. Ne bre bez toga. Daj pa takole vzameš, po čutku. Oj, kak je to gnjecavo! Bek! Fino se Uj. ponašaj, nisi mali. Sam ja, to kar... Pa kad jedeš nije mecano. Pa dobro, to je drugo, za od Ja, tebe kad ja. se jede. Ok, sad to nabacaš ko čist po domače, kako ti paše, a? Sam mama, ja sam da smo mi kad smo bili mali, Ne smiješ do kraja. poslušaj, mi kad smo, aha, po sredini možda je, mi kad smo bili mali, foteri fulno suga mesa i mi smo časih suho meso ono daju. I ono je še boljše. Bek, mrzlovo ono gnjecavo. Zato ja nisam hoto biti kuhar. Ko će bil mesar? A viš da sam hoto za mesarija A jati? jedeš, moraš jesti. Hoto sam za mesarija jati u osnovni školi, jaz, Klemen pa Dragan. Smo se odlučili da bomo šli za mesarja. Na koncu sam šao za mehanika, Klemen je šao za grafična škola, a Vidović Dragan je šao za mesarja, stari. I on je jedini bil mesar. Ne daj Bože, stari, ne bi mogu to neki rezat, pa tom se... Sad ovako počneš, evo. Pa čekaj, da ja... Pogni, da nije debelo ovako, da ne Da nije bude debelo, to. razvučeš. Ok, i sad s ove strane. I samo ideš naprijed ovako. Čekaj, aha, za ih rolamo. Ovako A fino, ja. nježno. Tkole uzami, pusti. Aj, prko. Aha, vid... Oj, pa ovako je To je bolje. to. Pa to je to. Oj, vidi Daj kako... pa gledaj da je suk kod ista, enako mi je. Kaj da ga malo stisneš, ne? Ja, da je suk del. Da nije lufta. Mi delamo unga rolanga zdaj, taj je meni osebno najboljši. Maš pa unga kad sam polagaš, pa daješ u mes, ampak mi tako Ja sam delamo. malo zvila, to, Tko nastane po, to je moja mađa zvila. zvijezdo ženo eno napravila zbog Aj, sad ću ja, ček, pusti. Čekaj da ti ne ispadne, moram ja početi ovaj kraj ti je tanak ovdje, vidiš. To će biti burek onaj, znaš kakav, ko iz rata da je došao. Dobar je stari. Joj, vidi kako je fino. Evo ga. Čekaj malo, da popravim. Nemoj to dirati, izađe tijest. Onaj mjes. Jesi budala. Ok, vzano moko. Malo ide. Bam. Zdaj to moku posujemo, kaj gor. Malo A tukaj? ispod da se tijesto ne zalijepi. Ok, pa. Moraš Pa, dati pa, malo uzamemo. tijesta. Je to je zalepo. Fino Čak i ješ, no. moraš. Nemoj da praviš tim prstima rupe. Ja mama, ja moram praviti trupe prstima. Dej ti. Inače ako ne pravim, onda nema zabave. Ajde. Mama, kaj se smeješ? Ti znaš da će to gledati starije žene sad koji budu... Starije žene veo spoh. Ja, tako da Ja. tetke i... Sve što imaju djecu, veo one sve kako to. Starije sve znaju, to je za Pa mlade. deka da moram, evo, on Ne, ja, piš. pusti, ja ću. Nemoj, mama. Eto. Pazi, tijesto mora biti nježno, fino. Ok, kaj zdaj? A zdaj ga, čekaj. Čekaj, sad malo opet moke, Pusti, ja ću. brašna. Je ti sprej pokazala zdaj jaz? A sad ti meni nemoj... Šta ga razvučem? Ajde, ja ću početak. Nećeš početi. Ne, zato što si mi ono prije napravio grešku. Pa nema veze. Ne. Čekaj, mama, no. Ja ću tebi samo malo početak. Nemoj rukama. Ne daju mi. Nemoj rukama, to se ne Pa radi. što imaš nogama? To se ne radi tako. Sad ne bud pametan kad ima pali u rukama. Ja. Sam red pozabio sam. Hoća! Ni ideš da slušaš, ni ideš! Drži to tamo. Drži to tamo. E, to je zdaj to. Ovako.
Vidiš kako to gre, kad človek ima prakso. To zgleda to kizi, ej. Gledaj, uči. Žene, učite bureka, hoćete da budete udate. Če ne boste pri 40 same. Po moje ločene s 3 otroki. Niko vas neće, če ne Pa boste ne, znali. one burek, šta je tebe, one jedu kosmiće. Zato su same što jedu kosmiće. Evo i kosmić. Ženska ne zna kuhat. Bosanska. Bona Au, me je že zaklakio. kuhala. Znaš, skuti to. Mama, ti prodajala burek tako, če bi ljudje naročili? Recimo, Bureka naroči mi ima neko. svugde. Ne, ali ni tazga bureka. Vse, kar ste do zdaj jedali, ni niti blizu temu, kar moja mata. Niti blizu. To svak kaže. Za svak. Aj, boljše domače. Ampak vam res povem, kdorkoli je Da svojo prišel, mamo. kdorkoli je prišel sem, kaj jedu, je rekel, wow, stari, tega jaz v life nisem jedel. Da se malo dole razleči. To se bo strgal malo. Ne, drugo. Jer to kod je... Vidiš da je ona jednopomerno sukuda. Skoro. O, jestina. Ovo je debelo, ovdje trebali još dve Ne. juke. Još dvi. Ja, debelo je previše. Ne, mi on radi debele. Aha, okej. To se ne smije šapnati od tijesto, da znaš. Mama šuti, ja pravim Hrane se video. ne smije šapnati. Ne znam se, no pa to je Nusret. Kad ga Nusret posoli. A sve kad ga Nusret posoli. Zdaj pritisnemo tole, pa damo na kero. Na oboje. Oboje, Na oboje, ja. to, na Če, oboje. koja je oboje? Ova? To je ventilator, jedini. E, ovo je ventilator. Dalje. Ova. Ne, Ova. ajmo da je na ovu smjeru. Još okreći, oni sve smiju. A ova? Okej. To je koliko stupinj? Daj na 200. 200 komadov. Sprav damo do 200 da ogrejemo pečico. Tepsija, oklagija, pita. To so same tuje besede. Tepsija je, kako se reče po slovensko? Pekač. Pekač. Se pravi tepsija. Oklagija, kako se reče slovensko oklagija? Valjar. Valjar. Ja, to, ja, pa jaz ga potegnem poč. Odoj malo potegni. Ja, sorry, no, jaz kao trudim se nešto iste veličine, ali potegni. Da meso, puno proteina i puno visokog tlaka. Držim jaz ti pa, sam bacaj. A ja ti nećeš. To gnjecam. A si vidio, Klemen? Možeš ti probi ti, Klemen, ajde, ajde. Ko? Ti probi, ajde. Pa sve to jem. Ajde, stari. Malo, jem. Dino kaže da voli ove krajeve. Ja, meni to ful dober, kad to ohrusta. Joj, veš kako bo to dober. Jaz pa nemam da bi bo zdaj cijela Slovenija pouškam to ledo. Pa sve ima pekarne. Ni to blizu, delaju. ni to blizu, no. To spok se ne bomo, Pekarne delaju. spok se ne bomo pogovarjali. Uhu! Za! Nikad nisam gadnijeg napravila. Ajde. Noćni gadni, čisto u redu je. Sam tebe malo trema daje. Ne, to si ti A pokvario. dobro, to se itak razvleče, on se razdiha malo. Zdaj dejansko, če bi hotel recimo pito zeljanico, bi pač dal mešanico sira in špinače. Ali Če bi, blitve. ali pa blitve. Če bi hotel imeti krompirušo, bi dal pač krompir, pa lahko tu krompir pa meso. Če bi hotel imeti masiračnico, ki meni osebno ni tako dobra, ker je taka gnjecava, daš bučo noter, na ta veliko. V bistvu fora je sam v nadevu, testo je enako, ampak morate reči, da tisto so pite, to je pa burek. Kad kdo uvali siro burek, pleska, bam! Kaša siro burek. Daj to, poznam, zdaj to, poznam. To sam že, to A že. to oni tako Daj. delaju i poticu i sve tako radi. To je v bistvu bosanska potica. Mal bolj serious ingredient so noter. Opa. To je to. Joj, kako će to biti debo burek. Nek bude debo. Samo da mi nismo. Ta. Biće to taki burek da Dobar, ja, gled. stoljeća. Mora biti masna. Mora biti gori malo. Dobar, mat, zdaj ga še litru dala. Nisu bog ništa. To je dehoslava s kolja. Olje. Ja, to. Če ne nič. E, to je olivno. Če ne sam trdo. Samo daj ti imaš kartača za burek. Prč vidim. Zato što igraš igrice ona kuva. Eto. Bravo, Klemen! Vidi ga, vidi kako je fin. Vidi domači. Glej to. In zdaj le gremo noter, a je rerna ugrijala. Daj. Gdje otvori to? Kam, v sredino? Ja, ko ti. Aj, vruče, zatvori to.
Koliko časa mora zdaj burek se peči? Dobre pol urce. Pol ure pečeš na 200 stopinj, prej ogreješ pečico in ko prije ven, samo jedi. Sad ću napraviti još jednu sirnicu, zato što je ono tijesto ostalo. Bonus content! Joj, vidi kako fino, šala mi je čist za nagled to. Gled kako fino cvrči. Da vi vohal tole? Kaj imamo pa tole? To je Masa. masa za sirovu pitu. Se pravi, skuta, jajca, pa Daj še malo soli tam. soli. Koliko soli? Še? Še? Probaj. Čak, kva zdaj še, Daj še jednu žlicu smetane. še na žlicu smetane? Ja, jedni daju još malo peciljne praška. En daš pecilni praš? Ali neće. Pa da je ovo neče da skineš. Poslušajte me zdaj dobro. Ene skute so kisle in meni to ni všeč. Ene skute so pa tako okusne. In to je ful pomemben, da je na koncu pita sirnica dobra. Včasih kup eno skuto, ki je kisla, ne. Včasih eno, ki je ful dobra, pa ful Ako je dobra. malo previše kisla, dodajte malo mlijeka. Uvijek moraš malo kek probati. Probat. Na prst. To meni, ne vem, surovo. Jedi šuti. To se može i tako jesti, šta je mislim? Jed, šuti! Kad ga izmiješam. Dosta je u redu, se malo zna da je skuta bolj taka debela. A ja se, če preveč zmešaš, pa je preveč Fajna fina. masa. Isti sistem je ko za burek, daš isto tu. Evo sad će biti gotov burek. Okej? O, kako Dodati fiš. van. Ovo, kako Ojo. je to teško. Da je kar nabit, malo težak, a? Ti je mrtno. Tako, evo ovako, samo malo. Ok, zdaj smo Pošto vzeli je ovaj van. burek malo predebel, Ja, moramo zapis. malo da zalijemo, da malo dođe se, pa ćemo ga malo pokriti. Ok, se pravi, zrežeš spet Ja. na polovico. Pa bomo naredila hitro. Evo mama s tom metlom smiješna. S rukama, pa onda rukama odmah skledu. A ja. Dobar pamet, imaš ti logike? Tamo. A ne to. Ha? Pa kaj nisi povedala da pomalo? Male kepice moraju biti. Evo, tukaj pa sredini. Koji meso? A koliko veš da ni preveč premalo? Pa čutku. Ne znam da smo probali, to je slano, slatko. Probi. Joj, Dina. Ni Nije nad slano. slano. Znači, Joj, Dina. ni slano. Pa ja su da ne bom presolio. Prvo skuta ona, neč okusa. Ogled kako je ta lepo prišel. Gled to kako je ta lep. Zakaj ni mesa pa ni grudvice, ta je ful tak raven. E to što s fino miješao. Ok, sprejemam naročila, če bi kdo rad burek, se pravi taka tips je 30 evrov. Jebi ga, domača je kvaliteta, cela tips je 30 evrov. Hočeš provat pravi burek, ne to, kako kupuješ zon, piši v DM. Koliko časa te pride priprava enega bureka, recimo, ali pite, od začetka do konca? Za me pol ure. Če tako nekam bolj grdo daš v spod. And the sirnica is going in. Da je prito, mama, no. In damo. Pokri go, već im treba. Mama to piha. A? Evo, kako mi cijeli život. Život mi je vruć. Dobar. Pa dobar tek. Lej, kak je fin. Ček. Ne na to vroće. Ne, mama, roke, mam, daj. Daj si požuri. Pa, ljudi moji, zaprži ruke. E, to je pravi vonj, onga pravog bosanskog domaćeg bureka. Gled ti to tevsio. Daj povej majke ti. A je to? Jaj. Klemen, vohaš ti to? Dobro. Joj. To je 100 kil. Dobar, taj je malo nabit, pa malo je težek, priznam, da moja mami naredi malo bolj light, ampak glej, jaz sem ga mesio in zaparič. To je noga. Dobar je. Temu se reče uvejeni burek, kako se reče? Gužve. Gužve. Se pravi gužveni burek, malo je hrskav. To je čist drugačno. Prvo kad vohaš onaj luk i ono meso. I to je tak debel burek. To je res debel. Za kostce, une na njivi. Mama, poješ eno šnito i to je to, nema tu. Gle kako diši, gle to gleda. Ega, meso je čisto. Ovaj prvi ide našem slavnem kamermanu. Meso je jučer izmlet. Gledo, ko Wi-Fi, onaj znak za Wi-Fi. Ena šnita dost. Gle to, joj. Gle to, kako to fino. A viš, kad ti viš da je to, Diše. gle to. Diše.
To je pač to, kar sem jaz navajen in s tem sem jaz odrastel. Dej, vi meni povejte, spodaj v komentar, a bi se vi branili tazga bureka? Aj, kaj malo debli pač, verjamem da ne. Gremo probat tole. Sjedi človeče. Jogurta imaš tamo vode, jaz imam pač sok po izbiri, pa dober tek. Hvala inako. Mešanica dinotjevega in maminega bureka. Pa dobro, ovo je malo, ko da je nogom pravljeno, ali nema veze. A je ukusno? A? Aj, dobro. Ja. A tu to? Živjeli. Ajde. Aj. Čin. En kos dovolj. Res, to dok nasitan. Klemen ništa nije jeo. Kaj nije pojel cijelo, nema više. Joj, vidi kako fino. On je već gotov. Sirnica, vidje. On je već Ta se digla, mama. Vidje. Pa Tamo pa je tak poseban vonj, drugače. A jajca. Beži. Miriše na jaja. Budalo jedna. Aj, opa! Evo je sirnica, se pravi, ista fora, sam drugi nadev. To je po slovensko sirov burek. Kaj boš Da zdaj? bi bilo malo maslom gore, da bude tako lijepi A malo ga boš namazala, zato da dobi malo... Ja, da. Malo da dobije sjaje, da šajn. Ne sa vodom. Luto. Dobro. Mama mene bo kap zadela. Ok, cool. Pa ne prvi me ja pite svaki dan. Dobar je, mama, no da pretiravi s tem salom. Halo? Evo ga. Jaz mislim živeti še. Da bude fino meko. Kad ga nusred stavi. Vroče. To. To je... A sliši kako hrska? Pusti to. Vidi kak se, gleda. To je najboljši del, majke mi pa teh pita. Bude kao hrska na koncu. Jaz sem vse naredil. Šove božji, za ovo se gine, za ovo se ratovi prave. Ja. Za guzu. Sve za guzu. Ja, itak, čak dufti malo. Držim. Tako. Ej, Klemen, daj povej kaši bi burek. Dobro. Dobar, ja? Dobar, A sočan. si kaj pusto prostora za da pito sirnica? Ne, Zajebo sistem. nisam, staviti još. Stavi to, Prevelo. šuti, jed, trpaj dok ima. Tako je, joj, kakvi, eto. Pusti ga, neko on jede svoje, ti ćeš svoje. Eto, kako to fino, viš, eto, sira fino. Mali je vroča, ova. Mogli bi prvo tu jest popa burek, da bi pol vedel dejansko, zakaj je burek kraj. Ker, aj dobro. Ful vam hvala, ker ste ostali z nami. Videli ste dejansko, kako se dela burek, bonus content, sirnica, hvala ti mama, ker si pokazala. Hvala ti, ker si prišel zasnemat. Če vam je všeč ta video, dajte stisniti like, komentirajte spodaj, če dejansko ste kdaj delali burek. Lako, ko je Diši! Hvala še enkrat za gled, fajn se imejte, upam, da boste naredili burek tako, kot mi naredimo, da boste videli, kako to zgleda. Mi smo out, mi gremo zdaj uživati in se vidimo naslednjič. Aj, čau! Ćao. Čao. Diši.